Nhamirri bukmak Yolŋu, numakangama Yolŋu Radio News. Yo, dhäwu melangu Dhuwala Buluwu news. Tulagam tulanjamritri important dhäwu melangu ni kuran nina delami wanga Northern Territory. Government do ka Northern Land Council yo walayon go Warktun yurta rules. Balakoro wichan wana malaniru marchi traveling uninja bican kungai Gämurru na igura yäku protecting Gämurru Dhuwala remote communities dipung reading or COVID-19 ngoro buying COVID-19 ya jelami remote communities ngora Northern Territory buying ngula wala malmama ngula Yolŋu na uni gura reading COVID-19 Dhuwala Northeast Arnhem land ngora ja lurkun na Yolŋu na wala malmanja uni ririkton wala diangi COVID-19 do radio malmama wala ngunala Darwin ka galki Darwin ngura wanga ngura bican pamstin ngura uni wala jal wala Yolŋu na wala na Dhuwala nguni remote communities na nina lachukumanja Dhuwala Northern Territory government do Yolŋu kurunan Darwin Palmerston ka lupma megura Darwin yäku lockdown lian gola gorunan. Lockdown ya meli bican gam niru yaka kuna enungai wanga o dawatun niru bingor nukalai wanga ngoro. Dawatun ya niru marulurkun gowalo. Bilingnya bican marcin niru ngatali ngatan niru wonglo enungai kan nukalang families ko. O white peliniring marci o junaman niru marci clinically mara nara nguriki COVID test ko o niru mara manguni COVID vaccine o ripunya niru marci niru exercise unili outside no kalawanga ngora. Yolŋu Monday Northern Territory Chief Minister Michael Ghana ngai lakama unibal nguni lockdown ya marwiyin until 1 p.m. Friday, July 2nd. Bican ngai lakrama. Kawri punya ngai bican wanga makpai bol iru marwin tungang Gämurru bican ngai lakramanya. Yolŋu wala bukmak unini Darwin ngora yakai no malangko no mai traveling dipung Darwin ngoro rip malawangal Northern Territory. Bala koro bican nguni Dhuwala wala kurunan lockdown. Makpai lurkun wala nguni wala nguli lakrama important workers yakunya wala ni essential workers wala nguni naunya kam gacalnya lapmama wala ruburtun bingor down ngoro katibala remote communities li essential workers bilinya bican wala healthcare workers police o nguni wala Yolŋu wala nguni ulegama ngatta lili dipala remote communities li NLCU yukura yaka wikama permit birka mireo onigura wala marki balakoro traveling lili anamlanli oni wala yakanja essential workers urpinya Yolŋu wala ngoni wala jal tiruga marki lili anamlanli dia ngola wikto wala nguriki wala ngo Yolŋu wala ngo NLCU yaka yun kayaka na wala wikamanja oni permits ja yaka Yolŋu ngula punya allowed walairo guna nungai wanga nguni lockdown yaka dia ngula Yolŋu allowed niro guna nguni wanga nungai pila dia ngula ngai nguni lockdown ngura dia ngunjala unini gura visiting Darwin ripungu wanga ngro remote community ngro ninja rudial na bemanina yaka niro dawartun nukala wanga ngro o yaka niro marci wangalli o nukala community li until bian wala until ngai bar nguni lockdown koliro pelicuman wala deng wala rajin garan nguna airport ngora
ka wiripunya walain go dalyun roadblocks yako Dhuwala highways kuro. Ngunin ja bican meli yang ngunin bican agora kam marwala rungan mama ngunin na wala na Yolŋu na wala na balaya na rungan mama down le ngunin wala yakka essential workers. Ngunin ni gora nina remote community ngora Dhuwala inong menmak military dia la bema ninia dia ngola yakka marcia uburtura down le unless ni military ririktun or emergency. Pilihnya bican niro need medical treatment. Woniro nina na dia la bema. Community ngora nukala or homelands ngora. Mar niro nina ngunilinja safe ni ka nungwe guruto mire wala. Yolŋu wala numalangu ja still allowed niro marci balakuru bican not is Arnhem land guru ka bican balawiri pemala communities li ka homelands li. Waninya menmak niro marci. Tuala yuta dal military rules walain go gurunan. Waninya bican menmak kulmra maya kurang nguni COVID-19 mariur yaka gulngere lili di pala Arnhem land li ka wiri pemala remote communities li. Wala bal kapan do wala lakrango ngilemrongo nata bal nguni lockdown golyuro ka nata nguni baliro wala yurango Yolŋu walango burtunrao pala down li. Diang walanja ngai gura dal nguni Jingaryun rules. Diang wala 1 p.m. ka January Friday July 2nd. Yo ripinya malango dhäwu tualan malango lakrama yako helpful information yako bala koro wican nguni COVID-19 goro ŋanapurruŋu bal rubia ko beli numalango lakrango dhäwu yako information bala koro wican nguni lockdown goro nguni diang wala nguna down ja lockdown na diang ngunja wala menmak nungu birka enero na ni yuro marama Dhuwala COVID-19 vaccine mari yuro protecting nuna kun gadana miriama nuna dipungro readingro. Unini Dhuwala notice Arnhem land community ngora marcia clinically kamaranga nguni vaccine. Unini Dhuwala ŋanapurruŋu homelands yukura still wala marci homelands li. Kama wala yukura nguni vaccine unini yul jal niru marama unini madakal homelands kura niru still nguni marama nguni Dhuwala yako kam vaccine AstraZeneca vaccine unini dungara 60 years ka over or older. Unini marama nguni Pfizer ngatili vaccine wala bal nguni klinik tununa margi kong nguriki maranarao second one ngunya. Unini yaka marama nguni Pfizer vaccine win bal galkoro maktuala weeks kam 3 weeks kuno wala bal matakal klinik to marango beapul nguni vaccines. Unini Darwin o Palmerston menmakniro marci bingur nukalawa ngangro palai clinically kamara manguni COVID-19 vaccine or ring him up nungay dokta o clinically mara naranguriki vaccine go. Nalchan niru mara ma COVID test unini gura takay nga ma tualam maningam marmar ni gura o fever yako ngalpar yun mayang yukura ririktun ni o ngiri yun ni gura yatkuma yako shortness of breath. Ring up tibalal nambal legam 1-800-490-484 Buluwu Radio Lakrama 1-800-490-484 kamara nganguni COVID test. Ripunya symptoms niru marama mak ngurci wanderi niru o daka ngama niru ngurunungu gura muktun o mulkurung tini gura o da alteri niru nungurumbal Dhuwala yako muscle o joint pains wala ngul lakrama o niru ngula daka ngana meri niru kaktun o dari ameri ni
Pilihnya bican niro kangarabuna kaktur niro o kulon loro unmiri kangaramri bayangon ni gura ngula wangiyun ya kongon ni loss of sense or smell o daka nga maniru ngatan niro luka ka bayangon niro ngoni daka nga mangatan ya o ripinja yakaran ni gura jaltri ngataw luka narawo ka ripinja ni gura bican beli jawar niro. Oni gura daka nga Dhuwala malay symptoms kana brulakrama ring mapala clinically maru niru mara manguni COVID test kadipala number legam 1-800-490-484 bulungare lakram 1-800-490-484 yaka marcia warcha clinically nya kalkura Dhuwala nya number bukmak Yolŋu wala Unigura nina dia lami wangar Northern Territory o Arnhem o Wanakani. Unini jal nya nirumara na o dia ki Tesco markia dipale nokle clinically. Abulungare lakama uni number numalango 1-800-490-484 1-800-490-484 Dhuwala nya hospital visiting hours ja Dhuwala nakam markiniro ka visiting Yolŋu wala na Dhuwala nyan wala tinjimna dia wala Dhuwala Gov District Hospital ja visiting hours ja dia wala Dhuwala nakam 10 a.m. to 12 p.m. morning miri and from 5 p.m. ka 7 p.m. in the evening pili nguriki wala Dhuwala yan wala nja kurunan Marioro yaka Yolŋu wala ririkton Delhi Gov District Hospital Dhuwala na wala yan kurunan times ja unini yoro visiting nungway guruto miridna unili Dhuwala na ni wala nyumalan 10 a.m. to 12 p.m. morning mirinja ka 5 p.m. ka 7 p.m. una in the evenings ja ka unin Darwin ja roll down hospital ja bayanguna diangolan visiting allowed Blackwood weekend lockdown guru unless pian wala grawanga unless uni gura ririkton military uni Yolŋu ka wepinja wala kurunan yan go yutta rules Dhuwala kam reason guru wana kuru reason go niro dawartun nukala wanga guru nguriki wala go Yolŋu wala uni gura nina Dhuwala Darwin lockdown guru ka Dhuwala uni reasons 5 reasons nung wala wikam yan niro dawartun wanga guru ka marki wana mala Dhuwala kam number 1 ja marki niro nama doktor na o marki niro ka mara ma COVID test o ripunya niro mara manguni COVID-19 vaccine number 2 ja marki niro juna ma shopping go o ngataw mara narao o niro marki ka merki nungay marama ka ripunya niro wanga ngoro dawartun ka uni bili outside niro nina o exercise niro unili wanga nukala warangul outside bilinya bican niro wala orna adirungna be mawanga kuru o markiniro burpurktal kuna mire nuna penani urbinya ni mayro marki yol wala gura ninangu nili mawanga ngura numayro marki gura rambangi yuru yakan niro mar wirkinya marki traveling niro bican 5 kilometers away bingro wanga nini gura wana minna oniniro dawartun bingro wanga ngono kalay ni kura birka uniro jaka nungay guruto miri walango o riri miri nungo guruto miri gura nina nukala ngule gura yakka jaka walango ay wala nir marci balay kakunga inwalana o worong na Yolŋu walana ripinya wala nguni wala jama miri wala iro marci bingro walang kalay wanga ngro bala jamalli pilihnya wala bican doctors, nurses, police, jama miri wala nguleng gura workton shops gura, o ripu malan Yolŋu wala bican tradies yako. Dhuwala nya malan Yolŋu wala yako essential workers. Ka bican wala ngo kurunan jakam peka bili niren meranga nirala nguni face mask nguni niru dawartun no kalay wanga ngura. Ka ripu nya important ngelemurungo yual kana daw marama Blackwood weekend COVID-19 guru
Berpukuluku inja Yolŋu gura dhäwu nan Facebook li uni yakai yualk. Palanguli nguringi dhäwu yo Yolŋu nyawalana meritirina bararawikamana. Ka Dhuwala ngunya uni dukarnya uni nijal niru malmarama nalchan yokura dialawangangura. Buthuru Yolŋu Radio, buthuru ABC Radio, wo markia ABC Darwin online, o markia dipalagam coronavirus.nt.gov.au online. Belum ada lakrama vis coronavirus.nt.gov.au online. O ring map tipala number gam 1-800-193-111. Belum ada lakrama 1-800-193-111. Uninijal niru daur kay unwala na balakuro wichan nguni lockdown rules. Uninijal niru malmarama balakuro wichan rules kuro uninigura jal tirin niru markio traveling ulawan namala. Ring map tipalay nambali. Social distancing. Dengon jawala ngelimiro start nguni bulo physical distancing yako kakong ruruan miri pathway bulo. Dhuwala nja mele bichan Dhuwala kam jengayura 1.5 meters marbarko Yolŋu walangala. Unless bichan wala yukura wanga nigura nina walangala wangangura rambanginuma. Yaka kong yalkal termia o yaka ketanga irmia. Yaka niya win Yolŋu walangala uni mardangang yukura Yolŋu walanina. Yaka niya ngunili. Yaka wika nga wipo Yolŋu nungu drinks o ngarali. Kung urmia biaka bile job to biaka bile. Muna kumiri dinna walupi biaka bile yana. Buthuru biaka bile Yolŋu Radio. Ŋanapurruŋu malanguru dhäwu lakrame kura balakuri. Yo stay safe. Ka Djutjutj.